The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control, CTC, as well as the layout for 6 months. Kanyetsana kwa bonga wetso a re lebelle pele dithogo bomme ba ba file maikarabelo a rileng mo tsamaisong ya puso ba tshwanetse ba fiwa dikitso le dithuto tse di maleba mme katoloso ya maharatlhatlha a phatlalatso metsi a gokaganyang metsi ya mathangwane le a mabapi e simolotse fa mo tsa metshameko maduo a maleka a nno a Mogodisane Fighters kgatlhanong le Mochudi Center Chiefs a tlogela Mogodisane Fighters e le mo maemong a sa jeseng duelang. Motho sa ntlhakabiko kobetso tla ke kope tshwarelo mo tlhakatlhakanong eo hela mme madume ke a go dumedisa ha re tsena mo dikganyeng tsa tshokologong eno. Tota tona wa banana bonga metshameko le ngwao re timiso ra kgare re kwantle le go nonosa bomme mebuso e tshwanetse ya beeletsa mo go feng ba hilwe maikarabelo a go diragatsa mananeo a tsamaiso puso dikitso le dithuto tse di maleba mo buile se ka laboraro mo phuthegong e tsweletseng kwa New York, United States of America ya Commission on the Status of Women kabelo kgakollo ka dintlha. CSW 68 ya boekopantse botona ba maphata a manang le dikgang tsa bomme ba feta lekgolo go buisana ka tse mebuso ya bone e di dirang le tse tlhokanang le go di dira go beeletsa le go tiisa dikadimo tsa madi go tlhabolola dikgwebo tsa bomme. Tona Rakgare o tlatsa Botswana gatetse pele jaaka simolotse melawana e le mmalwa e akaretsa wa Economic Inclusion Act ka ngwaga wa 2022 go itebaganya botoka le ditlhopha dingwe tsa batho tse di santse di saletse morago mo kgetlheng itsholelo. A re mebuso
e tshwanetse ya tlhomamisa gore ba ba filwe maikarabelo a go diragatsa mananeo a ba nonogetse go dira jalo. Mme ke ba tsema ka karolo e tona ya go aga setšhaba le go se tlhabolola ka jalo he sepe se re se dirileng e le melao sepe se re se dirileng e le kana ke di-policy kana ke di-program re tshwantse re rurigatse gore di a goroga ko go bone e se ka ya nna gore ke puo ya molomo hela. Kwa ntleng ga go ba monwana tumelelo ya Maputo Protocol e e sireletsang ditshwanelo tsa bomme mo kgaolong ya Aforika le ba tsela Botswana le gonne go itshwaraganya le ka la UN Women go simodisa lenaneo la AOME le ka lone le go tla ditšhaba le batla go nyeletsa lehuma mo go bomme ka ngwaga wa 2030. Ba UN Women ba na le program e le gore e ikaegile ka go thusa dikgwebo potlana tsa bomme mme gone ka 2019 ne re na le target ya gore re hitlhelele bomme ba le 500 e le gore ke bomme ba ile gore segolobogolo ba ko dikgaolong jaanong ne ra heta target eo ra kgona go tshwara 621. Phutego e go lebega e tla tswela mafatshe mosola ka hela ha o ntsha lehuma mo go mme o ntsha lehuma mo lehatsheng ka gore mme ga ke itlhokomela hela le nosi o tla ba tlhokomela ngwana a tlhokomela masika mo go teng care work re nna re bua gore bomme ba dira care work eo ke lehatselofe ano mme sontse re a tswe mo lehumeng a kgone gore a itirele jaanong re berekisanya kana re pataganye thata le bogosi ba bane ke re tengwe e bua ka baswagadi ba ena gore they have to be financially independent ke be go nthuta gore mme when I get back home a ke le ke gore ke nna ke ba phute ke netegatsa gore a mme bomme ba e le bomme hela ba baswagadi ba ba home a ba bona ditshwanelo tse di ba tshwanetseng ka gore ga gona support e ne ba e bona mo borre di setse re bone ba ileng gore re ka tshwaragana le bone ba ileng gore ba setse ba na le ba kgatlhilwe ke statement tsa ga minister Maphakela ba setse ba bua gore nya rena re batla go tshwaragana le Botswana re tlisa mo go teng tsa baranyane bo digitalization ko Botswana. go solofetse gore mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi a fe pego ka maiteko a lefatshe la Botswana a tontsho go kgontsho ya bong. Kabalo Kgakollo, BTV News, New York, United States of America. Moeteledipele wa lephata la dikgolegelo re Anthony Mokento o supile fa tla tsweledisa tiro ya moeteledipele wa lephata le wa pele mme Daina Marathe ya go tlhabolola le go isa ditirelo tsa lephata la dikgolegelo kwa Botswaneng. Re Mokento o buile seo kwa moletlong wa go rulelwa marapo kwa Mahalape. Lavo Mario. Moeteledipele wa pele wa lephata la dikgolegelo mme Daina Marathe a neela moeteledipele yo mošwa wa lephata leo Re Anthony Mokento marapo a go etelela pele lephata leo. Mme Marathe yo eteletseng pele lephata leo sebaka sa ngwaga tse pedi le sephato o supile ha ithutile go le gontsi ka nako ya fa eteletse pele lephata le mme ebile a supa fa ba fitlheletse dingwe tsa tse di botlhokwa tse ba neng ba di ipeetse pele. And they have chiseled me more to now become the Commissioner of the Botswana Police Service. It is the training that I went through in the Botswana Prison Service, and I remain very grateful. Ramukento, once again, I want to congratulate you and say, Bana ke ba, boeteledipele ke bo ba the prison service. Know that you have a lot of talent, you have a lot of experts, you have everything that you need in the prison service. Yours is just to continue to influence them to give their best, and that is achievable. Moeteledipele wa lephata le yo mošwa Re Anthony Mokento o supile fa Mme Marathe a mo diretse tiro motlhofo ebile a mo segetse tema e bonalang sa gagwe e le go tsweledisa toro ya go thabolola dikgolegelo le go tswelela ka go thabolola matshelo a magolegwa gore e re ba tswa kgolegelong ba bo ba kgona go itirela. She convinced that rehabilitation, that is training prisoners, giving them skills, providing psychosocial treatment, were not an end in themselves. Rehabilitation would only be complete
if we took the prisoner and walked with them back into their communities and assist them to reintegrate with their families and society at large. Bobedi jo ba re ba tla tswelela ka go bereka mmogo ka jaana maphata a bone a dirisanya thata go emisa borukuti le hatshe ka bophara. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Baetedi pele ba lephata la temothuo mo dikgaolong go ralala lefatshe leno ka bophara ba rotloeditse go thusa Batswana sentle go netefatsa gore ditlamelo tsa lephata leo di goroga ko di tshwanetseng gone. Seo se builwe ke tona wa lephata la temothuo Refidelis Molao kwa Mahalape jaaka boetedi pele le badiri bangwe ba lephata leo ba ne ba kopane mo sebakeng sa beke go buisana ka dikgang tse di amanang le lephata la bone. Love Mo Mario wa tswelela. Magareng ga maitamo a lephata la temothuo ke go netefatsa gore lefatshe leno le ntsha dijo tse di lekaneng go ka jesa lefatshe leno ga mmogo le go netefatsa gore leruo la mono Botswana le babalesegile ebile le tlhokomelwa sentle go hema ape malwetse a katang. Boeteledipele jwa lephata le jaanong ba bona go le botlhokwa go nna ka gatase ga serala se le sengwe go nguna ka sepe se se amang ditirelo tsa bone le gore ba ka di tlhabolola jang. During this retreat, colleagues, we need to identify areas to focus on, understanding that in order to focus, for us to be successful, we have to be selective and to prioritize. We had quite a number of objectives and inflection points in the last year, and unfortunately, a lot of them are incomplete. This year, which is the year of transitional plan, let us take bites that we can chew. Let us remember our core business. Why do we exist? Tona Fidelis Molao a re ke nako jaanong ya go dira go na le go bua ka molomo segolo jang mo dikganyeng tsa go thusa balemi le barui ka sepehela se ba ka eletsang ba ka thusiwa ka sone mo lephateng la gagwe. Re le gone ha we should be saying this is where bo maditafolo ba ba rekisang ditamati di-cabbage ha le ba ba di tsayang kwa through all the process that we have put in place, the horticultural fund and others. How do we enable and ensure the uptake ya the fund ke ditlaentse tsa rona? Gone fa go akareditswe gape makalana a ikemetseng ka nosi mo lephateng le la temothuo a akaretsa la Botswana Vaccine Institute le la National Agricultural Research and Development Institute. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Dikomiti tsa lekgotla la African Organization for Standardization ASO di gakolotswe go tlhomamisa gore boleng jwa dithoto tse di dirwang mo kgaolong ya Aforika ke jwa seelo se se kwa godimo ka jaana seo se ka thusa katlego ya maitlamo a papadisano a African Continental Free Trade Area kgotsa AFCFTA. Se se builwe ke tona papadi le madirelo Re Mosekgafela a simolola phuthego ya dikomiti tsa lekgotla leo ka la bobedi. Tere Makgweng. Lekgotla la African Organization for Standardization kgotsa ASO le akareditse mafatshe a Afrika a le 43 ka maitamo a go tlhomamisa gore boleng jwa dithoto tse di dirwang mo kgaolong ya Afrika ke jo bo go godimo. Dikomiti tsa lekgotla leo di ne tsa rotloediwa go tswelela di dira ka thata go tsholetsa seelo sa dithoto tsa lone. ASO commitment extends to the promotion and coordination of conformity assessment practices in Africa. The importance of such practices in ensuring the safety, the quality, the reliability of products and services is of critical importance. It is through these practices that we can facilitate trade, we can foster innovation, we can assure our consumers of the integrity of our products. The ASO Conformity Assessment Committee and its efforts in implementing the ISO IEC 1705-12004 standards stands as a testament to dedication to these principles.
Maloko a dikomiti tsa lekgotla le go tswa kwa mafatsheng a Afrika a ne a rotloediwa go eteletsa boleng jwa dithoto kwa godimo ka jaana se se ka thusa mo go direng dithoto tse di tlhwatlhwa tse di ka rekwang kwa mafatsheng a mangwe kwa ntle ga Afrika. It's very important to understand that your work does not stop here. Your work, when you go back in the Bureau of Standards that have sent you, you know you are sent by the Bureau of Standards. You are not here because of also Central Secretary. Go back and report that we have recommended these standards for adoption. We want to see them in our catalog because there is upcoming technical regulation framework that will request to withdraw our standards. We shouldn't be somewhere and always being reluctant to buy African product. Phuthego e tla felang ka la bothano e tla thusa dikomiti tsa lekgotla le go taka methale e farologaneng ya go dira dithoto tsa boleng jo bo go godimo le go ipapatsa botoka. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Katoloso ya mafaratlhatlha a phatlalatso metsi a go kaganyang metsi ya mathangwane le mengwe mabapi e simolotse. Tiro eo go tlhalosiwa fa e simolotse kgwedi e hitileng mme solofetse go wela ka kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga. Se sedimositswe ke moeteledipele wa Water Utilities Corporation kwa Francistown, Faith Ditete wa bega. Katoloso e mo nakong ya gompieno e leng karolo ya bobedi go atolosa mealo ya metsi mo metseng ya Mathangwane, Makobo, Jamataka le Natale e sologetse go hokotsa thaelo ya metsi e ntseng e gateletse metsi e. Le tla itse botsadi gore metsi a rona ka ha re bitsa re Mathangwane cluster mme hela go naganna le phase 1 e neng ile gore e ntse e dubana le go bona gore metsi a gore go clustereng ya Mathangwane e le gore go tshimologong ene le gore e khabara metsi a Borolong, Chadibe, Shashemuke jalo mme ra e khona mo go gompieno metsi ke sotsang go e bua e setse e bona metsi hela go le botoka hela thata mme ga go sala le gato la bobedi le le gore re ne re tshwanetse gore jaanong re bone gore re thabolla mealo mo metseng ya Mathangwane, Makobo, Natale, Jamataka e metse le gore mo gompieno ya ka re bua yana ba mo lenyoreng le le botlhoko mme ba na le dingwaga ba ntse ba sena metsi mo metseng ya bone yaanong tota re dumela gore mo gompienong re tlo go dira mo go teng re disa metsi a lekaneng. Ba na le seabe ka go harologana ba amogela maiteko a dirwang ke koporasi ya metsi go timola lenyora mo setšhabeng. Re tshwanetse re leboge thata ba kompong ya metsi gore e be re le mo districting e tshwanang yone ya rona ya Tonota district bo ba lemoga metsi ya rona gore e tlhoka metsi. Lo ele tlhoko lona ba lebeledi ba project gore a mme go diriswa material o quality ka di pipe di sabelo go thubega a supervision is ka mpampetsa e tshwahala la go bona gore tsona di specification tse di builweng e nne tsone. Keletso ya rona re le kgaolo ke gore ha re na le project e ntseng jana e puso e tisitseng mo go rona re nne le dipoelo konte ga one metsi hela gore a taba a gorogile. Santa se ke na le kgatlhego mo sone ke dipalo tse di akanyediwang tsa ditiro tse di ka thamiwang mo baneng ba rona le batho ba rona mo kgaolong. Mo godimo ga maharathata a phatlalatso ya metsi go taagiwa ofisi ya Water Utilities kwa motseng wa Mathangwane go atametsa ditirelo tsa metsi kwa bathong. Project ya rona e setse e awardetswe ra kontraka o e leng gore o setse a le mo saeteng. The total pipeline yote hela ya the whole project is 31 kilometers. Ke project e leng gore e dirwa ka madi a kanang ka 94 million. Project ke project e leng gore e setse e simolotse. The official commencement date e ne le di 6 tsa February ya go hela ka di 5 tsa November. Duration a yone it's 9 months.
jaaka metsi e mene e enoswa ke letamo la shashe go matshwanedi gore le yone ya ko le metsi jaaka metsi e mengwe e mo tikologong ya letamo leo nte le thaelo epe ka jalo maharathata a ke bontha bongwe ja maitamo le maiteko a puso go thomamisa ha setšhaba se nwa metsi a boleng jo bo kwa godimo. Faith Dithithi, BTV News, Francistown. Se ke go di tshwaratseng dikalo wetso tse dingwe di tla ka setšhiki ya ga go ntsana le sa metshameko. Moroka o sita ka pula tla ke go leboge tota one Rabanthengala ka tshane ka pego yeo e duleng diatla ya dikgang tsa gago tsa Setswana mme nna motswanetso ke bile la go City ke a gakwa mamogela tsa metshameko mogodisane Fighters se pateleditse maleka a nno se tlhopha kgatlhanong le Mochudisana Chiefs mo motshamekong wa league ya First Division ya ka kwano borwa mo motshamekong one o tshamekiwa kwa SSG Grounds Maabane madio a tlogela Mochudisana Chiefs ile mo maemong a bone ka dintlha di le 21 fa Fighters yone e le mogo a sa jiseng duelang a bo lesome ka dintlha di le 10 le bone go tswa mo metshamekong e le 15 Ryan Khangwanyane o ne a le ko Ditlhopha tse pedi di reteletswe ke go senya letloa mo karolong ya ntlha ka jalo tsa go ikhutsa ka lefela setlhopha fela ya re karolo ya bobedi tsamaile metsotso e le 16 banna ba ga Elias Chinyemba ba no sanno entle e dule mo lotong la ga Happy Pilane e le cross mme ya feleletswa bontle ke one mo ketsane seo sa go tla banna ba mogoditshane go fetola tshameko ya bone mme seo se ba tswela maduo mo motsotsong wa 76 jaaka Tebogo Mogotsi a na le kalekanya dinno morago gore le morago la Mochudisana Chiefs le iphatle ka diphuka ditlhopha tseo tsa tswelela ka go itana ka nogo e utlwa fela ba tlhoka lesego la go nosa no ya phenyo motshameko o fela ka nno setlhopha very important point mo go rona because kana no re latlhetse sengwe re tsentse 15 re tlulile notwane it means we are improving every day re missed the chances Au bona disabo tse ke di tsentseng ke ne ke bona gore my key players ba ne ba lapile because re tsamele tripetelle re ya to and fro re tsamaya re boa go bokete mo batshameking go ntse yalo mara especially a re tla be re tla re tshameka gape ke gape jaanong wa bona even game yone ya ka kwele basimana ba ne ke ba tsenya ba tsene gape ba change the game. I'm very happy for them. We've got goals in us. I think we need to work on our defending as a team and avoid the individual mistakes like what happened when we considered the goal. Our last man, 50-50, you need to be strong when we are in the last line of defense. But these are things we need to remind our players time and again. We avoid individual mistakes, then we are good to go. Maleka ao a ra gore Mochudisana Chiefs ba santse ba le mo maemong a bone ba kgobokantse dintlha di le 21 go tswe mo metshamekong le 15 ba fentse gane Maleka a ferang bongwe le ditatlhegelo tse pedi Fighters ka fa letlhakore le lengwe ba tla tlogetse kwa maemong a bo 10 ka dintlha di le 15 morago ga diphenyo tse 3 Maleka le 6 le ditatlhegelo tse 3 Ryan Khengwenyane BTV Sport Gaborone mme jaanong ga re tswelela lekgotla la Footballers Union Botswana le ne le ile go lekola bagaka ba pele ba banile le seabe se segolo mo kgolong ya kgwele ya dinao ya lefatshe leno bagaka bao ba pele ba akaretsa mokatisi wa ntlha go isa the Zebras kwa kgaisanong ya AFCON Stanley Tshosane le mongwe wa ba tlhamileng setlhopha sa Union Flamingo Santos Matshidiso Sexton Koa yo gape a nile le seabe mo go tlhamiwang ga setlhopha sa Mochudisana Chiefs ba bangwe ke la Metladinyane yo a tlogetseng
kgwele ya dinao ntateng ya kgobalo Chipa Matlhwane e le modulasetilo wa pele wa setlhopha sa Gaborone United le Thiza Sekgapane lekgotla la FUB le ne le dirisa loeto leo go abelana maele le bagaka bao ba pele gore ba ba thuse jaaka tiro ya FUB e le go lwela ditshwanelo tsa batshameki FUB ya betse Sexton Koa Thiza Sekgapane le la metladinyane 10,000 pula mongwe le mongwe fa Olkasi e ba file diaparo mme Mokatisi Tshosane ene a ba betse nku mongwe le mongwe wa bone. Re lemoga go na le pharologanyo mo lehatsheng la rona tota mo lephateng la batshameki ba e leng gore o ka re ba na le bothata either go ka go tshimologong ne re bona ba batela batho ditlabo hela yalo ba thusa le batho ba e leng gore gongwe mo botshelong ba amega ka nngwe tsela ke so se e le gore tota ne se shota tshotego ya batho ba kileng ba tshameka bolo e le ko godimo mme re bona nako nngwe le nngwe ga o utlwa gote go nna le sengwe sa FUB o ithela e le go tokagadiwa. I've coached for 47 years. I've never gotten any amount from coaching. I was supposed to have got money when I went to Joining. Unfortunately, my health failed me. You know, touches me. Some people can be very appreciative. Gore ke tlogele bo ke ne ka go bala ke le bo extension kana sendra samgale green lava se kolobatse ke ne ka wa mika ska ka wa sentle mke ditse ke wele ka tlhogo ya no go spatela ba re ke gore go mo go dira ga itse go mo le gore a o ka ga tlhogo fola ka gore no ga fetile matsogo le maoto ya ntse tsa go tlogela polo ga mine se gore ke rata gore nka itlogela ne ke ntse le go mpe go ne ke ntse ke etsa go e tshameka Mejanong ha re di wetsa ka tsa go thuma le ka wana la mono Adrian Robinson o iponetse seetsela sa bobedi sa bronze kwa dikgaisanong tse di tsweletseng tsa Africa Games kwa Accra, Ghana. Robinson o bone bronze a sena go fetsa mo maemong a boraro mo makgaolakgang a 50 meters mo nakong ya 28.28 seconds a sala morago El Kamash Youssef go tswa kwa Egypt yo feditseng mo go a bobedi mo nakong ya 28.27 seconds fa Sayud Jaoud go tswa Algeria ene e le mofenyi wa lebelo leo ka nako ya 27.98 seconds. Adrian o ne a setsa iponetse seetsele se sengwe sa bronze ka mosupologo fa sena go fetsa mo maemong a boraro mo makgaolakganyeng a lebelo la 100 meters breaststroke. We arrived in Ghana on the 6th of March and we started our competitions on the 9th of March and ending today on the 13th. I would say we were received very well here. The people are so humble and they're so peaceful and loving. Also the pool, the aquatic center is of world class. And we came with a team of 4 swimmers made up of 2 girls and 2 boys. And we had about 15 entries. And out of the 15, we've managed to record our personal best times individually, and we also had a 4x100 mixed relay, which also we managed to make it to the finals. And also we had a couple of finals throughout the entries that we had. And then I would say the competition is pretty tough, but we've managed to have about 2 bronze medals from Adrian Robinson, being 50-meter breaststroke and 100-meter breaststroke. I would say the performance is really commendable for us to be swimming against the African giants in the likes of Egypt, South Africa, Algeria, Zimbabwe, and others. It's quite a commendable performance for us to have made a lot of personal best times. We've qualified for a couple of finals, and to come up with 2 bronze medals out of a big competition like this, it's quite commendable. We had about 29 countries taking part, and yeah, we did well. I would say big up to the team.
re tla be re ntse re di beile leitlho dipego go tswa ka kwa lehatsheng la Accra Ghana re lebeletse yone kgaisano yeo ya Africa Games mme motsana wetso pego eo e ne e re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno mme re pele re kgaogana ke leboge sentle moeng yo ene a neng a ranola ka pua ya diatla nna le wena re tla kopana mo go la ka moso letsatsi mme one ra bang teng ka la ka tšhane o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect tlhola sentle.